muhorane Imana n'iterambere mu mibanire nk'abantu. Umwe azi undi mu kwigenga kwabo, guhera mu kubaho kuva bavutse kuzageza gupfa. Buri wese arimenya muri byose, nko kurya, kunywa, kwambara, kwiga, gushakisha ubuzima, gukena, gukira, kuryama, kuva kuri A kugeza kuri Z. Birashoboka ko ntawe muri bo, nanjye wandika iyi nkuru, uzamara imyaka 200 akiri kuri iyi si mu burambe. None rero, uko kwibeshyera kubaho atariho no kubana n'abandi bijijishije, mu kwicabiranya nk'incakura iticacura ngo icunge neza mu kwicunga, icurike ibicumuro biyicumuza maze icecekeshe ibyo biyicumbekamo. Ubwo bubi bw'ibibi byo kwanga no kwangana mu baharanira kurama n'ibirama, aho biremera amahoro yuje ubuhoro buhozanya mu kwirambira. Agira atya mu kwiyoberanya mu buhemu kuwo ashaka kurimbura, amwitwaraho nk'indyarya mu magambo no mu bikorwa, n'imibanire ijimije yo kujijisha, nyamara baba bitwaye nk'ikara ryaka ritwika mu ivu rihoze. Tubere bose na hose beza. Iyi nkuru yitwa Umugisha. Inkunga yanyu iyo ari yo yose ni umugisha. Imana ibakomereze imigisha. Murakoze.